kur standard bar pelun menta ka sngi ka santarik urumpang kala yo ban penlong ya ka jingi kendu lang ka basaw jang ka kur bar ka we ha ka shnong umpowin ka bala ju penlong shi sien laisnem bat ka ne ka jingi kendu lang ka long ka ba ipu ipeng bat ka long ka ba job ha ka ba ki pat lang jang ka kur ki bana jan na jangai ki la poi ha ka ne ka jingi kendu lang Hagbastang jong gani ga jingi kendu lang lakin tiaw ya ka lama jong ka kur da president Uma Gilbert Sten haringkat ka jing sakhi lang ki pat lang jong ka kur Sten hi barok away la yo ban kran pediang ya ka kur ha gani ka jingya lang da LB San Sten president ko umpuwin unit bat kum juru ki khon samla jong ka umpuwin unit ki yo ban pediang ling ba ka sur jing rai jong ki ka ba shongkun ha ka ba ki pediang ya ka kur hi barok away La pediang buram ye kinong yalam jong ka kur pelun da ka ba pendeng sentiu bat jan rundia. La yo ban pensngau ya ka report ka lum jong ka kur da general secretary jong ka kur Sten pelun Uma finally Sten. Bat la yo ro ban pensngau ki kat tu kat ni ki jing sneng bat pen shai shapang ka wat kam wat jam bat ka puli puthi komno ban nangla shu shu ban penjana ye ki khon samla jong ka kur da iwe ilong kami I Congress Sten. La yo ru ka jing sneng jing kentu ha ka ba yadai bat ka shnong kha shangman ka ba biang por bat ka shong kha shangman ka ba dan buram da Uma yali western ha ka ni ka sngi la yo ru ban pen thama ye ki nong ket kam jong ka kur pelun bat la pen shit pen shnga nya ka ni ka jing ya lang da ki jing rai bat jing shat jong ki khon samla bat ki khon habitat jong ka kur ki ba naki unit ki ba pher to ha ka ba sdang jong ka ni ka por Haga nega step jonga nega sngi ke bakraw ke sngi ke bakemen na ke banta jongi kum ka kursten pelun ni barokwe ngi penpau ke jing sngongu yo blai ubala peli kalan yangi ha ke bangila ya ke banyo ya ke met ke bakot ke bakhia ha ke bangila banyo ru ya ke nega sngi ke basai ke basit ke bapernai kumni ke bangi long menta Te knang ba kanam slam knang ba kanam kta ya kapor nga snow ban priang snow bha ya phi baro ki nangkong nadu ki president ki dekhot ki nong kit kam jong ka central body bandru ya baro ki Kpa ki kemi ki baya poi shakane ka dorbar ka basaw ka jongi hai kane ka sngi ublay unyaram ublayn kerku yipi lang maga jingdon rengkat ka jongpi ka ay mensiem yangi ka pensngan yangi bat ka penyo jingkermen ru yangi ngasngau ban penpau kendiat men ha kini ki benai ki bala leit no ngidon shisha ka jingno men sim na ke benta ban pediang ye pi upai lang jong ka kursten jongi kasi jantia ai ngu yo play lang ba ka jing isnai ka jong play la pli ngi kalat bangyo lemai ki jing kerku mat ngila ban long kum ne ka mangilong Bat ka long ru ka sngi jong ka jing sa jing ken mau yangi kum ka umpuin primary unit hai ka ne ka stem jong ka ne ka sngi hai ka bangi ngim sham la mudur bangin la ban long kum ne ka mangi long and ray inong kit kam baro jong ka central body Ublay unyaram ublayn kurku bat ublay unyalam yepi ha ka ba pinang la ya ka ban kit ban ba ki kam kur jongi nang ne shakmat ka jing pediang buram yapi ki ma ki bay ki henmen ki para lengba ka jing ya don rengkat ka jong pi ha ka ne ka stem kai men sim yangi kum ka primary unit hangne ham puwin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
ban phak ti pai ba waro ku kadak ke di somo ke di priang borom ke dungi na ka bentai presiden borom dungi ikut dari violation cukup lang ikut dari mama Selinston ikut dari Yali Winston ikut dari Yai ikut dari dari Long Kumi baju ikut Yai Pres Pelun cisin laisnem kumpul ikut namar kidau kejingwan jongka kelam COVID-19 abat kejingnya tengku yaki election bat kiwe dari kidau kibum lakiar wat lagi melaban penlong ya ka dorbar wei ki dekat jongka executive committee kila yok ban lek jengo ya ki katto katne ki shnong ki badan lelek basang shnong bagi kursten jongi kumga umpanai ke bersengki kata kalong ban lek jurip ya kejaka ban penlong ban dorbar pelun Henry namar bakidang don kan kendiat Henry namar bakidang don kendiat ya kejimbun beriu kumta kim simlala ban periang ya ka dorbar pelun kebaat kajing jit di ad hoc presiden bat vice presiden ka isi kebalolong ha ka atri kurisa warga buai kelahap ban jit ya ki ad hoc presiden jit ki ad hoc presiden bakinang tuwe dikinang kitang Master Gilbert Sten vice president Dr. Batsa Skamsten namar gajing klat no mensengat unit ka mujam bat ka mulber unit kumta kum gajing penken mau ka kursten ka don hadu pat kentai keli unit batar beli di sarto ta kilong ke berotu ke mukro ke sasniang ke sapai ke kerwen ke mukayau ke juai ke kakesla ke mensengat ke mujem ke molber ke terso ke umpuin ke kleu ke molsnai ke lerbang ke moteneng ke umtengam bad Ngilang yo kajing tip ke bahat kamiyo kabedin ngilala ruban yo ya ka silong unit. Ngilan atli ki circle po kan di jeli rekam jongi di pangsan di batek ya ki hai kawe gede ke jantia circle ba kawe gede ka bihoi circle. Terus hapo ki isnem nilayo ru bansam ya ka Professor HW Sten Excellence Award adu arsin terki. Kita bilang lasami kusnam yai laisim namanya nilai man sam yai Dr. Tis nantai Jessica Sten Dewi Ardeman Sten kebal penlong hasasnya nanti nantai Curtis ngilalin kepang iki kat bai kunjuru yai Susi Gracia Sten laai hanong rim nong ladeo snem arjar arusal yakini ki award baro la ais ngobha lene
basniang dainya jongi di nya Salemford Hongla ilok jongi di Profesor H.W. Stan. Mentangim dadon kamsyo bangin daya batai ya kita kilat pulih putih bat kalat yuk kami jam bat kerpang aku ban kedau hang ni bakum ke Pursten barok kawai nyelada ban publish ya kawai kakot kabakerteng ka pathways to success kabala penpit penbiang dari Dr. Batscam Stan ibalong EX Vice President John ke Pursten bat mangangila penkre ya kani kakot kabangam dan kamsyo ya kabenta baar jong kajingkren kajongaban ya terko hangi lani ban ya keren hangi ya kini ikot la samru syaki unit baper ngalda ngam bakala Mr. President ladat samru syaki unit baper but kadai ka hok ka jong pi kung ki kemi ki kpa ban le wat yo secretary jong ka unit ban pan ya kani ka kot but minta kani kam desyo ka property jonga lani ka jong Dr. Batscam Stan kaladai ka property lani ka nong kenti jong ka kursten kunta pimla bangwan ya kandu ya nga ban pan ya kani ka kot henry pin ya kandu lani lengba ki jingtho ki jong pila dangi dan kamsyo ban publish ka syong ha ka kursten namar nilasyo ya di donate kumba arpusan kopi si tang bangin syuyo bansam syaki unit balada fismo dan kami ginigikot don arteli kawai kalong mapinto siya yung secretary jong ka kursten makin publish yo bat gawaar kalong leje kendo secretary jong ka unit syu xerox ru kalabiang ladon nadong siya dong hangi siya no pinlek puli bat ka ba kiday banle tementang aku ban keren pak kali kapor lingkot kalau kuno bangin kentiu ya kapulia putih ketika lat yo kami jam bat kilat jeng pulia giladon hangi kendia bat lingkot kali kapor ban kentiu ya kapulia putih ong umelung sasatam baro ubri wasta manu bala banlen lada klem da pli kalat kuno unlai ban keren kung ta kalat ke ban lingkong ke bang akwa ban bu lang hapadeng jengi ban perkhat kalong hakin long kini jong ke kursten bat ki kpa ki bawan sensyare ke kursten kalong number 1 lani ke ban lingkong ngin yo ngidai ban long ki kemi ki kpa ki basauto ban gentil iya ke pulia putih iya ke jengyo kami jam jong ki krun ki kiti ki jongi habang ong ki kemi ki kpa ki basauto kalong kaplan kabangi plan ni ki krun kadon kaplan but ngintay pada ban force lani ban ko saktin parang lade ban penbor ki krun lada kim don ka potentiality lani kata ka capability kabakila nga to kami nga kwa lese wo kun jonga unde aeronautics engineer uba fly uba dan ka aeroplane henry lada kun jonga umla banle kata ngamde ban penbor kai ka bangamut ban keren na ka por kalong ki kami ki kwa ki ban don ka jing sutu ya ka jingla smutu la ka bor ong biang melung sasatam lang bagi power o esok dua mi hagi kentien kelang kini sini mi kini kunrei kadau nang pikir ida kami kekam chongka kekam kuatau chami kami ka bolha ang kata nega berreferring piche wa ang utus ng Israel wa chami na ka kitab yung naging star yang kursten kemo nega santorik ubnawar yung nega sam ajar arbonru ini kan kini isir kan bahasa ni subject wah kekam changka chaman ukun mo ika yanam berta ukram ya yamasam kani ka kekam wakenta kani ka kekam wah ublai na stangu na do wanengkong to berusang ya kekam changka ublai wasdang dewa mu ambin yo breu bum sak marwe ringan kau yung kanong yaraplem mani sangkai mani iwa yaraplem iwi
di pastor lagi pada lagi penyedang kamu akan tenis pukul kerja lada do jangan nyor ai lagi bro dan ting kerman lada do yang bro ada belah cewon padi dan kemudian di dauri kentang ikan chong ka tak buku do kentang Dagi jing menjor lang jong pi, tetapi menjor siapa hai rak ti berkoi. Kublai sibun, tongan ai ji sabti, ya kini kinong kirkam ke batemai. Timtar ke board ikhtiar, lese ke ba, lebat chat ngakum presiden, kum ke jing ong jing constitution, ngapa scam hang ne, menta, ya kini kinong kirkam batemai jong ke isi, nado u presiden, vice presiden, General Secretary, Assistant Secretary, Treasurer, Publicity Secretary, Key Auditors, Kini Auditors ngidon menta, but Key Advisor jungi, kamtam, let's say ke kiwi post ke bidang la ban create ngisa create. Nalor kini ngidon kini ki isi, kiwala apuk boleh kerteng mentan, tada kajing siungu you boleh try kan ran, bon petilenti kena kekur kejat jungi, pok jelam, jong kena isi. Kebamenta angkarman kekor kejak jengi kadang ipu ipeng la saji sengi habang idon kano function kano jeng ki problem ke mengilak bandan ha ka kamkor kam jai jongi te dagi ni kinting kalian saji sen ngakerpat yak isi maba jongi terangin yang hang tai ngen sondur lang rengkat buat pait ba